So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sing vlogs. Ayar ding pick nili logan kuliah pan nili market bang apin la pan pini bang kayak market vlogs nili ngapakang igla. Alam bang kayak mantap sop reglap lo. Nili bang apin la market la si pini sin bang yang silang mesen bote subscribe, like, comment and share on di Pansing Inti Vlogs. Si torang tet nang lang. So guys, hin bang kayak hanang sila yo. Lapen period lain bang hin kayak lilang hinan mainen dolang dol mali tum. Yo. Bang kung bamba. So guys, finally non bang kan itu arlo gitu toh. Friday market yang saya arlo gitu lah si nabang so sini sampai nang lang bomon kita interview. Finally yo puya pun lanjut tong lawan subscriber lo. Ngomong kan kan. Nali mana song jatero. Lah si yo pini first lo mit kaso kita bomes market lo pini ni first lang mangi cetong lo. Bisa lang ba? Bisa. Dah ente. Dah. Dam dah lah. Ni ulam. Friday market don mulai tum na kadai. No kamera may pini bang ani kamera pan ve. Mobile pen. So finally guys, market bang nili bang pin lo mati pini first lang yo chini na lap lo. Mane aprang di la lockdown kuri cheng 2021 he di. Hala so hudna lo nili market ke bang la 2022 bang nili bang pin lang. 2021 stamen nili ke bang August something nili market ke bang la pen ke bang pin lo market bang. Friday market la puhin Wesker Benglong ke la. Dahan lo ke thenai lo market la am kachi market dahan lo first time lang nili pini ke bang. Si nang lang non dai. So guys, selain bang ya sendal dim lo. Kapan ba ada kayak traditional shop lo ya. Ala kayak vlogging tripod lo dan marito. Vlogging type. Oke, dan mulai itu Friday bang lo jadi lapen make pun itu klaim lapen lo vlogger lapen bang ini first time I klaim lapin ang lapen vlogs ini bang ay cetong lo yo. Lasi amen ang than lo nang YouTube men than no. Nih YouTube men ke SR Vlog lo. SR Vlogs plus ini itu sampai humrita mohon subscribe, like, comment and share on deh ho. Cerap na. Guys, non bang ke labang ke Ketili lo lah kayak pipan lo kayak pipan bos lah. Ke yo lah terang thap lo lapen ingthi. So guys, mesano ang itum namay comment section lang bachini ka yo 1200 tang ador kom hek pen ang itum yung long pan ya ador ki jum pen lo 1200 pen also yo sop me pigyo. So hi guys, non bang ke di Friday market lo tame ang itum yo tripod lang po ni tripod vlogging pan ke la best lo tripod yo mane ador kom pen 500 bang dai lapen labang ke light bo light do LED light la sinang itum tame nami pada Friday market sta longo lapen ang itum black orderi tame longo gimbal taho tripod ta black style mata long ang itum si pemberita ngon dai. Alright, normally itum non bang ke last lo lapen ni list tame hemdam po last ki do lapen next bang ke hacai kan vlogs masang timon buklang po hacai kan bang pe citom tuna.